ngenze njani ngoba ngathi gula abantu uthi ngenze njani ngoba ngathi gula abantu uthi ngenze njani ngoba ngathi gula abantu Samba umuntu onjani othanda amadayisi usiyaginqiza ayisonikala umuntu onjani othanda amadayisi usiyaginqiza isonikala Ngiyakubona ngathi uyajiva Dash me kujayivisa abantu Zamari shela lojana Kubhuku bami lo mntwana Abuye azojiva Yekela ukuhlala empedeni empedeni Imali phezu kwamalayithi Ngiyakubona ngathi unemali Javisa abantu uzobona Umlilo siphethe ingane ingane Umuntu onjani Orata madaisi Bafana bafihlile ay Bona bafihlile bona bafihlile ay bafihlile Orashia abache mfana uyaphuthuma noma uyahamba ngene ekhaya noma ekaslami uyaphapha noma uyaspita uyadudula noma uyahamba man uyaphuthuma noma uyahamba man uyaphuthuma noma uyahamba man uyaphuthuma noma uyahamba man Operation baba ay silose ay wona man uketha kelibeke mntana ngibeke mani phansi khona elentwana ngathi hambile engizoyifika manje lendile awubeke libeke mngana athi ngibeke mani phansi khona elentwana ngathi hambile engizoyifika manje lendile etho yilethele bagisa eyile babhala umbone Otata murene etho yilethele bagisa eyile babhala umbone Otata murene ngisho yayifuna le man ngisho yayifuna le man ngisho yayifuna le man ngisho yayifuna le man ngisho zayiketa le man ngisho zayiketa le man ngisho zayiketa le man ngisho zayiketa le man Hey, what about? Acho kukwei pedopo Yenda badeta HIV sabatu Ebapu mesideni Pele mafika tina Ema tashuta mana spendi Ama location api Ama site wana api Bati aweko Weda ganjani Pisa no flashy HIV say Ayo weda HIV say Zilizilike nako Ofizi emapatini Akuza yeke lukulala Reshmike wozobona Lo mntwana fizi ngabafana Yajiza lenda Ngiyakutshela wemba Uyayifuna lema Kalisa bani Yajiza lenda Ngiyakutshela wemba Uyayifuna lema sabakuza labantwana la